batondama nkinsi ya mbote ya Pake na bantima na beno yempi na mafamilia na beno. Bubu ikele Lumingu ya Pake. Beto kele sungimina lufutumoko ya mfumo na beto Yesu Kristo. Mikanda ya santo kele kutwala beto na kukota na muzindo na katikati ya masolo yai ya lufutumoko ya mfumo na beto Yesu Kristo. Na nsangu ya mbote Maria ya Magdala mene kukwenda na Antoni sambo na kutula bintuntu na kupakula nsunga ya mbote ya parfum na maziami kokuna ya mene kupta Antoni ikele ya mpamba. Bampangi batondama ntu ya dilongi ya nene ya bubu yai ikele Antoni mene kupika mpamba. Maria Magdalene yayen mene kumona Antoni mene kubika mpamba, boma mene kukanga yandi, mpasi na ntima, mansanga na meso, yandi kele zabafe, inki makambo yai. Inki mene kubwa, keti bome baka nitu ya mfumo na mono, bome tula yo wapi, bome kwenda kubebisa yo, bome kwenda kusakana tiyo, bome kwenda kustala yo tiyo inki. Kansi ba wanzio kele kusonga na yandi inkento, mfumu kele awave yande mene futumuka. Yoina yande mene kukwenda ntinu kusonga balongoki, kusonga Petero, kusonga Yohani. Ye Petero Yohani mene kubaka ntinu. Bomene kubaka ntinu, bomene kusala kikesa na kukuma tina kisika ya bozikaka Yesu na Antoni ya Yesu. Yekuna Petero Yohani takuma mutu ya ntete kaneta kukota ve. Kansi Petero kele kukuma ya mene kukota, mene kutala Antoni mene kubikala anki ya mpamba. Tala lufutumuku ya Kristo. Petero mene kumona milele ina boku shunga kayandi. Yohani mene kukota na Antoni, yani mene kumona mpila mambo kusalamaka. Kristo kele lunungu, Kristo kele luzingu yampa. Yohani eti Petero bokele kusolo la fioti ti Maria Magdalena na kutuba makambu ya ikele ya ntitisa, makambu ya ikele ya ngolo, bakansi makambu ya ikele lunungu. Bampangi batondama na Malongi yai ikele kaka na nzila ya lukwikilu ya beto fwete kukota na muzindo ya masolo ya lufutumuku ya mfumo na beto Yesu Kristo. Kidimbo yoyina Antoni mene kubika mpamba. Kristo kuna keleve. Kristo mene kufutumuka. Kristo kele kuzinga na kati ya bazinga. Kristo kele kuna ve na kati ya bafwa. Yandi ikele lunungu, yandi ikele kuzinga. Kristo ikele tingolo. Kristo ikele kuyala. Yandi ikele kuyala na luzingu ya kukonda nsuka. Bampangi batondama. Ya beto kele kusungimina nkinsi ya Pake, beto kele kusungimina ya keleka, inki ya ilunungu na luzingu ya konsomo Kristo. Beto kele kusungimina, inki ya kubasika na kimpika ya masumu, inki ya kubasika na kimpika ya luzolo na beto mosi, iye na kukangama ti Yesu Kristo, yai ikele lunungu na bantima na beto. Bampangi batondama ya mbotika beto kubakaka, beto kufuaka na masumu na beto, ye beto kufutumukaka ti Yesu Kristo. Ye bubu kele kilumbu ya nene mpya beto kele kutangulula mbotika ina. Ya beto kufuaka na beto mosi na masumu na beto, ye beto kufutumukaka ti Yesu Kristo. Ya beto kele kufutumuka ti Yesu Kristo. Konso kilumbo. Bampangi batondama munkanda ya zole ya bubu Santo Polo na bakristo ya bwala koloso kele kusonga ya nenenende beto ikele bakristo beto kele kufutumuka ti Yesu Kristo konso ntangu ye beto kele bantu ya bwala Zulu, beto kele ba citoyen ya Zulu, beto kele diaka ba citoyen sintoto yaye. Yoina bikalulu na beto, luzingu na beto, fete kuvanda luzingu ya bantu kele kutala na Zulu, luzingu ya bantu kele kuzinga
na luzingu ina kele kukatuka na zulu. Luzingu ya zulu ikele luzingu ya kimpika ve. Luzingu ya zulu ikele luzingu ya kinkembo. Luzingu ya zulu ikele luzingu ya lukumu. Me lukumu ina kinkembo ina yokele kusalama na luzingu na beto ya konso kilumbu, na luzingu na beto na bisalu na beto ya fyoti ila kele banzila ya beto kele kusonga kele kande, beto kele ba Kristu, beto kele ba sitoye ya zulu, beto kele ba sitoye ya ntoto ve. Bampangi batondama mono kezola kusadisa beno ye mono monsimpi na kukota na muzindo malongi ya Santo Polo na bakristo ya Koloso, na kutala nki mutindu ya beto lenda baka mbandu na malongi ya banzo nkale beto kelungu kaka na cour ya physique. Na cour ya physique kuna kele ti bansiku ya physique. Nsiku ya kizitu ya ditadi ya betu kele kubinga na français la loi de la pesanteur. Mukristu kele muntuina kele kubikala ve na kizitu ya ditadi yai na loi na nsiku ya pesanteur. Nsiku ya pesanteur disongjelande yangemi mona dingulu beto ba villageois yangemi mona dingulu na ntikuna yoke ya kutela ngeke lo santi lo sa ditadi sambyo kuskubwa na ntoto. Me kansi yake lo sa ditadi nange tabika la kona na zulu ve. Ditadi nange yoke kwenda na zulu yoke vutuka nanki na ntoto. Nsiku ya pesanteur, nsiku ya kizitu, nsiku ya ditadi ya nene ke benda nge. Nsiku ina betolonda ku compare yo ti luzingu ya muntu kele kaka ke tambula kaka na ke jengana kaka na kisika mosi kela na kaka ina nitu kele kusonga yandi. La loi de la pesanteur. Kansi luzingu ya ba Kristu ya ikele ba citoyen ya zulu beto lenda kukompare yo na luzingu ya nsiku yai ya ndeke kele kupumbuka. Ina phrase kele nsiku la loi aéronautique. Nsiku ina kele kusala nde kana ndeke mene kupumbuka yo kele kukwenda na luzolo na yandi yo takubwa na ntiyai to na ntiyai ya nkaka. Kele nsiku ina basava kumona ka ndeke mpira ke tambula ya bumene kusala mpi avion. La loi aéronautique. So nsiku ina kele nde ya ngemene kutelama ngemene kupumbuka ngekele kukwenda. Lufutumuko ya Yesu Kristu kele kusadisa beto na kutelama ya keleka na bampongi na beto. Na kutelama na mpongi na kubikala ve na ntoni na kubikala ve na maziami sambo ntoni mene kubika mpamba na lufutumuko ya Yesu Kristu. Bampangi batondama yange kele kuzinga luzingu nange ya kulanda kaka divumu nange ya kulanda kaka kudia ya kulanda kaka lulendo nange mosi nge kele kuzinga diaka na ntoni nge kele na nsiku ina ya kizitu ya ditadi na nsiku la loi de la pesanteur. Bampangi batondama bubu yai beto yonso kele kusosa nankinzila ya kitoko beto fuete kutadisa luzingu na beto. Ntete na boala Congo beto kele kuvutukila yo konso kilumbu. Konso muntu kele ti responsabilité na kutala inki mutindu yande fete kudiatisa luzingu da yandi. Ngekele mu Kristu tala luzingu ya Kristu mene kufutumuka na bafwa kubikala diaka ve na ntoni. Tala ntima nange, tala ngeki mosi na katikati ya ntima. Kudikulu Musa ikukipesa ya keleka fua na nitu nange ya masumu, fua na lulendo nange, fua na bituba nange, fua na boma nange. Telama futumuka pi Yesu Kristu baka mbandu yai ya nsiku ya ndeke kele kupumbuka. Telama lufutumuku ikele kutelama na bafwa ye kuzinga luzingu ya kukonda nsuka. Ina kele luzingu ya kele kupesa kinkembo na mfumo nzambi. Ina kele luzingu ya kele kusonga lukumu ya nene ndepeto kele bigangwa ya mfumo Yesu Kristu. Bampangi batondama munkanda ya ntete ya bubu sipetelo mene kuzwa kikesa. Ye kele kutela bantu na kusonga la bonde Kristu yai
ya beno kumweza kampasi muntu ya kitoko muntu ya kikesa mfumu nzambi mene kusonga ngolo ina yandi mene kutelimisa yandi na lufwa yandi mene kubikala na Antoni ve yandi mene kufutumuka ya keleka yandi kele kuzinga luzingu ya kukonda nsuka ye beto ye kele kutuba beto kele patemwa ya keleka ya mene kumona mambu ina ye mene kukwikila ye beto kele kulonga yo bampangi batondama inki mutinu ngeta kulonga lufutumuku ya Yesu Kristu karange kele diaka na maziami na bikalulu nange kubikala na maziami ve na bikalulu nange kubikala na Antoni ve basika Kristu kele kupesa nge ngolo ye jenga ya lufutumuku nge kubakaka jenga ina ya lufutumuku ya Kristu na kilumbu ya mbotika nange tangulula yo ya keleka kangula mtima nange bampangi batondama Kristu mene kufutumuka na bafwa ye Antoni mene kupika mpamba Kristu kele diaka ve kana wapi Kristu kele kuzinga ya keleka na ntima nange sambu yele kele kuzinga luzingu ya kukona nsuka yandi kele na ntima nange pesa yandi kikesa ye chance pesa yandi chance na kuvanda keleka na katikati ya luzingu nange yandi kuyala nge yandi kufutumuka kumosi tinge yandi kusadisa nge na kufutumuka konso ntangu ya luzingu nange na bikalulu nange ya kuvanda Congolais to Africain to muntu ya bwara ya nkaka to ya Asia to ya Europa to ya Amerika ngekele muntu ya nzambi mene kuganga telema na mpongi ya lufwa mpongi ya lufwa yangekele kulala na lulendo nange na bituba nange na boma nange na kikenene nange na kusosa kaka nge mosifete kudi ya bampangi ya nkaka ve bwala mene kubeba bampangi ba Kristu mambo nyonzo kaka bisakasaka mambo nyonzo kaka ya mpasi konso kilumbu beto kele kaka kudila beto ke dila lufwa mene kubila mabisika yonso mampasi mene kubila mabisika yonso kansi Kristu bubu na lufutumuko na yandi kele kusonga beto lunungu yandi kele kusonga nde mansanga takuyuma beno ta continuer diaka kudila ve beno ta fula na kaka na kudila ve yai luzingu ya mpwena luzingu ya lufutumuko ikele luzingu ya ngolo ya nene beno kwikila ye beno sakivuvu mono kele di beno futumuka ya keleka beno yangalala mono kele diaka na maziami ve mono kele kuzinga luzingu ya kukonda nsuka beno kupasika na boma katuka na boma baka kikesa tuba katuka na kimpika ya boma katuka na bimpika yoso kele kuziunga ye kuyala nge mpamba basika kwisa na mono ye kuma ya keleka temwe ya lufutumuko na mono ye panza nsangu ya nene nsangu ya mbote ya keleka nde mono mwende futumuka mono kele kuzinga luzingu ya kukonda nsuka aleluya 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 yo ina nzambi ya ngolo yonso kusambula beno bampangi na zina ya tata tia mwana tia mpeve santu amen.